So now, mabantay yung message. Our message for today is the love of God for us. Ayat ni Apo Diyos kada tayo. We need to know the love of God. Amen? Love of God. Okay? Amo tayo na, John 3:16. Sino tayo makamot ti John 3:16? Irugi tayo dyan. The love of God for us. John 3:16. Okay. Ayatan da tayo ba ti Diyos? Hanlang nga ayatan da ka. Sumarunong nga isurok, ayatan da ka ti Diyos, and then ayat na daking ka. And then, number 3 nga point na dito'y magnaka agbiag kay tiradyang ayat. Di ay, 1, 2, 3. Ayan. The first na kitaan tayo, the love of God for us. He loves us so much. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tikitaan tayo dyan, first. Ako na for God so loved the world. Datin baga na nga world, kit na tayo nga tao. Halang nga dito'y cosmos, nga earth. No dikit di, datayo nga tatao dito'y earth. Permi ti ayat na kada tayo. Ibaga tayo man, permi ti ayat na kada tayo. Okay? Kahit mo, alam na dyan nga personalize, mabalin mo nga ibaga, permi ti ayat ti Diyos kanya. Amen. So makita tayo dahil for God so loved the world. Dahil nga so love, kastalaunay nga ayat ti Diyos, kailangan nga amuam dahil in your personal life. Okay? Kaya kitaan tayo, no apay nga inbaga na kastalaunay, anya ti pangkitaan tayo nga talagang ti Diyos kat ay ayaten da tayo unay-unay. The number 1 nga evidence or proof of His love for us is Jesus. Ni Jesus ti proof nga ayaten da tayo nga talaga ti Diyos. Hanga basta ibagbaga na lang ay ayaten kayo unay. At dati evidence improve na diyay. Ket ti proof daytoy sumaruno that He gave His only begotten Son. This is the proof. Tanuhan da tayo nga ayatan, hanak ko mga inted jay anak na nga bugbugtong. Apay nga ijay mo makita the love of God for you. Amo tayo, ngay dinagbasol ni Adan, at nag-amin nga tao ti basol kat mapanda kumaamin ti impirno. Madusa kumaamin nga tao. Kapulya basol ni Adan, nakastruk ni patay, nakastruk ti demonyo, dito'y lubong, can ijay life ti tao because of that sin. So, amo ni Apo Diyos si pagturungan na gidyahin nga tatao. But because of His love, hana nga kayat, nga madusa ka, hana nga kayat, nga madadal ka, hana nga kayat, nga demonyo tagturayken ka, hana nga kayat, nga lunod tagturayken ka, iso nga, gapudya ayat na, inted na ni Jesus, nga mangisalakan ken ka. That's the proof. Nga anda day, hana nga kayat, nga mangyari ken ka. Iso nga no, ure kas ano ti kinaimportante ni Jesus kanya na, nga kapapatgan kanya na ket ni Jesus nga anak na, nga bugbugtong binusbus na naday. Amen? Inusar na naday kapatgan kanya na because of His love. Amen? Iso ni Jesus ti kinabaknang na, nga ginastos na just for you. Amen.
Okay. Medititin nyo na dyan. Aga-asamot ngagpaiso. Da kayo. Da kinabaknang nyo. Kaya nyo ba nga gastusan ti awan sir-serbina? Hani? Da kayong tubay. Da kinabaknang nyo kot. Madi yung tubay nga kisayan. Ngam na po Diyos, ginastos na, inusar na, di kapapatgan kanya na, di kinabaknang na, nga ni Jesus. Tati kinabaknang ti Diyos, saan lang nga balitok, saan lang nga kwarta, ti kinabaknang na, di anak na. Ngam ginastos na rejay. Kitinang gastusan na ba'y, managbasol. Tinanggasto sa labay, dajay, agar-aramid, iti against kanya na. Oh. Kasam na dahil ngayat ti Diyos. Inusar na, ginastos na, binusbus na, nakakaiso na nga anak na, tapnulaeng, iparang na nga, ayatan na ka nga haan na nga kayat nga madadail ka. Oh my Lord. Iso nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kasanutin ka sana nga nangited. Mapantay ito Romans chapter 5. Oh, hallelujah. Sana lang nga basta in regalo. Tinaramid na, basahin tayo yung verse 5 nga una, Romans 5:5. Oy, tadadalan daw pa lang the love of God for you. Permite ayat ti Diyos kada kayo. Hanyo ko mga sayangan na dyan nga ayat na. Acceptan nyo kumadayay tapno work kada kayo. Amen? So kung nanay day, in hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. Kada kita believer, kada nang receiven kani Jesus ken the Holy Ghost, na ibukbuk na dyan nga ayat ti Diyos, idiyaw na Diyos. So mabalin nyo mawatan. Which is given to us. Verse 6, for when we were yet without strength, tayo pa lang kat helpless. Tayo kat still weak. Kunanay day, in due time, Christ died for the ungodly. Hindi pa lang, awan ti strength tayo, helpless tayo, ni Jesus natay para kadagijay ungodly. Dahil kunan na nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, hanang lang intet nga kasla regalo nga kasla tinapay. Iti mangyari jay anak na, ited na nga matay. So agasam na jay, no ited na lang kumang kasla tinapay nga kaited, tapno isamul tayo lang, mas kunam nga, nalakagamin eh. Kaited lang kat kakantayo. Ngam, daday nga anak na, inted na nga matay. Inted na nga ag-suffer para kadagijay ungodly. Para kadagijay sinner. Handang inted para kadagijay righteous. Because aming nga tao nagbasol. No one is righteous, no not one by his own works. Ket gapuy jay nga ungodly dagijay. Ado ti madmadi nga ugali da. Nga permila tatayat ni Apo Diyos sana nga kayat nga dagijay ket agtuloy da nga madusa. So nga nangaramid iti remedy, iti remedyo, jay anak na ti ginastos na. Jay anak na ti binusbus na. Nga ited na, taday anak na ti ag-suffer para kadakwada. That's the love of God. Kasla kumati nangyari, no ada dito iti maysa kaswargan kriminal, het nabalod ado ti pinatay na, ado tinakaw na, madmadi nga tao, ket na ibalod kaswargan ket mabitay.
Ti makakaya lang no talaga nga ti adda ti ayat na ijay. Ket isukat na jay sarili na. Sino nga ti makakaya kada tayo? No dati kasday nga tulisan, ripis, mananakaw, ket naibalod, ket ti penalty na ket mabitay, ket tilang paraan tapno may salakan no ada mangisukat ti biyag na. Isukat mo nga ta. Ni Brother Alex nga ta, sige, oray siyak. Tibitayan niyo, tayrwaryo day tanga tulisan. Ada nga ta makaiturid ka tayo. Siguro amin tayo gungunana Dakas mat gamin. Ngam ni Jesus sanangin baga kasay. Hanangin baga ti Dios nga gungunada. Nangaramid ti remedyo. Tin sukat yan ay nasingpasingpat nga anak na. Tin sukat na nga mabitay. Tapno datayuhan nga datayo ti mabitay. Wano mapinalty. That's the love of God for you. Iso nga makitam da jay nga perming ayat na ken ka. Iso nga di ited na ni Jesus. Saan nga na ited nga kasla tinapay. Na ited ngayon may nga supper. May nga mailansa. Masugsugat tapno bayadan na jay sakit mo. Nagbaling nga napanglaw tabayadan na ti kinapanglaw mo. Napande impierno tapno bayadan na ti impierno ken ka. That's the love of God for you. Amen. Ket na jay nga ayat na. Improve na na jay ken ni Jesus. Isu nga awan iti may baga tayo. Iti tao nga han nga mang-accept jay nga love of God. Da jay ti kadakkelan nga mistake na ijibiyag na. Ti tao nga han nga mang-receive ditoy jay nga na-miss na. Iti kaimportantian iti biyag na. Isu nga kada kayo tata, kailangan nga kita nyo na jay nga ayat ti Dios and then receive it. Accept it. Hallelujah. Amen. Ket no acceptan nyo na jay nga love of God, ado ti transform na iti life you. Ado ti destroy na iti life you. Pati dagi jay ugali ado ti baliwan na iti. So kita na jay, that is verse 6 and verse 7. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man some would even dare to die. Dahito tinbagana dito'y, ti manmano ko na nauray righteous nga tao. Manmano pa lang ti mangibuis ti biyag na. Amen? Mabalin nga dati makaiturid siguro nga matay para ti good person. Kita nyo? Uray righteous si tao manmano ti mangisibba ti biyag na nga matay para di righteous. Ada siguro ti sumagmamanulaang nga kayat na ti matay para ti good man ngam sumagmamanulaang. Ngam da ito'y naramid ni Jesus. Wow. Kunanay day, but God showed His great love. But God commended His love toward us. Amen. Ngam inpakita ti Dios tinaduma, but God demonstrates His own love for us in this. While we were yet still sinners, Christ died for us. Alalayo ba ti mensahe na dayay? Ti kayat na asawan. Ulitak man na oray na imbag nga tao, kas bargan mabitay, manmano ti makaitured nga mangisukat ti biyag na. Ngandi ni Jesus, managbasol pa lang ti tao, insukat na pa iti sarili na. Gaasam na jay, nga kadakkel ti ayat ni Jesus, kadakkel ti ayat ti Dios kada tayo. So nga no wonder,
Nga daytoy nga love of God kat madinis Satan nga maawatan ti tao daytoy. Kaya't na nga ilumang daytoy nga message. Kaya't na nga iparang kanita tao handa ka nga ayaten ti Dios. Madmadi ka ngamin. So nga handa ka nga ayaten ti Dios. So nga handa ka bindisyonan, handa ka nga agasan. Ano ti kurang mo, ano ti madmadi nga aramid mo, dagiti ti bagbagan ni Satan kada tayo. But now, we need to believe in God, God the Father, God the Son, the Holy Ghost. We need to believe in His love. He loves us so much. Amen. Minsan kasi ti kapuna nga hanga makare-receive ti naduma ti miracle from God because saan na nakita the love of God for them. Amoyo labsan ti ayat ti Dios dagijay. Hako ibagbagang nga tikat mong org nga sawan pastor ore saan tayo magbalbalbaliw. Haan, that's not my point. Ti kasi nga kasasaad mo no makita mo the love of God. Nga ura di man nagbasol daw, natay ni Jesus. Kat maawatam da jay biyag mo. I-accept mo lata, nga ura adu palang tikurang mo, i-accept mo, God loved me so much. Amen. Kat I believe I receive your love. In tuno na gijay, madamdama na gijay, kurang mo, na ipagkurkurangam, madimulis na jay by the love of God. Iso nga umununang i-receive mo jay love na kin ka. Ang umununang ikatom na gijay madmadikin ka. Han mo nga kaya. Receive first His love. Kat jay love na adakin ni Jesus. So ano receiveam ka ni Jesus? Dahil nga ayat ti Dios nga in Christ. Thank you for loving me. Nga doon na gijay nga kurang tibiyag ko nga minayat dak. I receive your love. Thank you for loving me. Kat pabayan tiray ito yung ayat mo, I know nga ag-change ti life ko. Amen. That's the love of God for us. Next, nakitaan tayo, His love is in Christ. So, amin nga mang ayat ka ni Jesus, mang-receive ka ni Jesus, ma-receive na jay nga permi nga ayat ti Dios kanyada. Ngamno, timang reject ka ni Jesus, ni-reject na jay love of God. Because the love of God, adakin ni Jesus. Amen? Romans chapter 8, verse 39. Denggan nyo nga nalaing dito'y, amuyo, dito iti may sa nga ng change ti life ko. Kaya nang bilibak nga haan nga iimot ti Dios dagiti nga in promise na kanyak in Christ. Tano inted na ni Jesus nga kakaisuna nga kinabaknang na, kakaisuna nga anak na, hanakit din nga ited, dagiti dadu mamet. Okay? So makita yun dyan. Dagasan tayo nga basaan day verse 31 and 32. Iti Romans chapter 8 sa ating mapandi 39. Woo! Hallelujah! Mamati kayo ba ngay ayatin da kayo ti Diyos nga unay-unay? Yes. When awan ti makaayat kin ka ti kasdayon, uray asawam, awan. Ti ayat ti asawam sang kapirit lang, kumpara ti ayat ni Apo Diyos kin ka. Yeah? Kitaan nyo, 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Dito diya ikat na sa uwan diya, no kakampi tayo ni Apo Diyos, sino ti bumusor ka na tayo? So no kakampim ni Apo Diyos, uray COVID, awan kaya na ka. Uray ni Satan, awan kaya na ka. Uray managdakdakas nga tao, awan kaya na ka. Tano, sikakin ti Diyos, ket agkakampi, majority kayon, kaysa ti aming nga kalaban. Hallelujah! So that is 31. Verse 32. He that is spare not his own son, hanang inpaidam, hanang inimot, di anak na, but delivered him up for us all.
Ngam inted na daday nga anak na, nga kinabaknang na, kaimportantian kanya na. Ada ko matibugbugtong ti anak na tapadasan tayo nga, alaan jay anak na, iuper tayo. Siguro agsangit di kakaiso ng anak ko na itahak ko na. Ngayon nahihapon Diyos sana eh. So nga na dyan tinakita na ni Abraham iuper na ni Isaac. Tani Isaac may isang anak na ni Sarah. Siyempre agsangit kumamot ni Sarah uno ni Abraham ijay. Pero kaya na nga ito. Amen? Ngam ni Apo Diyos ti number 1. Nga, inaramin na riyay. In-deliver na for us. Sana yamet nga karkaro nga itid na kadatayo na giti so amin nga banag. Kitaan nyo riyay. How shall he not with him also freely give us all things? No itid na daday kakaiso ng anak na. Han ayamet nga itid na batlang aming kadatayo na giti aming nga banbanag nga kailangan tayo. Ito yung order ko na. Medi-meditate ko rin. No intud na ni Jesus nga masugsugat tapno maagasan na. Kanaya nga kaya-kayat dak nga maagasan. Jay anak ng tupay kat binaybayan nga masugsugat tapno maagasan na. Sana ipaidam jay agas kanyak diyan niya gungunana na jay nagrigatan ni Jesus. Kasi kami di ba nag-meditate ti aramidak. No intid mo jay kakaiso na nga anak mo nga permi nga yatom ken isu ti kinabaknang mo. Ket di intid mo ket natay isu na para kanya. Di talaga nga kayat mo nga agbiagak. No nagbalin nga napanglaw tapno bumaknanga. Dihan mo nga paidam de kinabaknang ata. Anya gungunana nga nagbalin nga napanglaw da jay nga anak mo. Nagkaputi ayat mo kanyak, nagbalin nga na panglaw tapno rumang ayak. So nga sigurado nga rumang ayak. Dahil ag-meditate. Iso nga ko na dahil, no inted na dyan anak na, nga natay, nagrigat para ka na tayo. Hanaya, nga ited na mat aming nga kailangan tayo. Wow. Siya kalabahande. Kailangan ti revelation. No inted na ni Jesus nga nagbalin nga lunod iti cross hanaya nga kaya-kayat na nga mabindisyonan ka kasjay gamin di kasaday oh Lord thank you nga talaga pagayatam nga bindisyon iti agayos kanyak I receive it I accept nga in Christ I am blessed. Iti kastana di nga mangusar di dyan nga love of God. Hallelujah. Karigiti na duma ka na kayo kat. Gawan ti revelation nyo kat. Ayaw. Nagrigat nga talaga. But ti Holy Ghost nakaridi nga mangi-reveal. Karigitay mabisin. Karigitay interesado. Kayang-kayang ti Holy Ghost nga i-reveal ti truth, the gospel ni Jesus. So verse 39. Whew! Amen! No inted na ni Jesus nga nagbaling nga na panglaw, talaga nga kaya-kayat na nga rumang ay ka. You need revelation. So kadyak pa di may sa kararag, Lord, i-reveal mo na gito'y nga gospel kanya. I-reveal mo nga talaga the in workout ni Jesus kanya. I-reveal mo nga ayatendak nga talaga because I believe ayatendak nga permi. Ket na-receive ko na ayat mo ta amin nga ayat mo dito lubong ken ayat mo kanyak adakin ni Jesus. Ket di inawat ko ni Jesus naawat ko jay ayat mo because I believe in Christ. Kunak-kunak. So nga I know pa yadi na talaga nga mangyari kanyak amin dagitain workout na. And awan makaisina kada tayo tayat ni Kristo na ita ti topic dita. Ayan niya nga naparswa. Si kalangan ti ayan na no sumina ka. Ura kukuyog aming nga demonyo kat iguyod na ka jay ayat ti Dios. Anda ka maiguyod no ni-receive mo kat inayat mo ni Jesus.
Tilang ikasan ti tao nga sumina dya at ti Diyos no reject ka na ni Jesus. Ngam no, inayat mo ni Jesus. Kat kayat mo nga ni Jesus, ti number one ni jay biyag mo, awan makaisina king katayat ti Diyos. Amen! Hallelujah! Sino di makaisipan rin kan kay jay? Love of God? Awan! Ngam da jay gayat, ayan na jay, which is in Christ Jesus our Lord. Isong ano adakin ka ni Jesus, inayat mo ni Jesus, inayat mo dyan, workout na kin ka, inawat mo dyan, ayat ni Father God ken ka. That's the love of God for you. Amin nga ayat na parking ka adakin ni Jesus. Isong ano dyan, na-receive ko ti ayat na kanya. Na-receive yung het, iti na-receive yun ni Jesus, but you need to know. You need to know the truth. Amen. So that's the love of God for you. Hallelujah. So kita ando the power na daday nga love of God. No inawat yun ni Jesus. Kita nyo yung John, pailang gayam, ang companited nga verse. John chapter 14 verse 20 to 23. Nga timang receive ti ayat ti Diyos, receivam ken ni Jesus. Ket Holy Ghost timang i-pour out. So kung adaging ka ni Jesus, adaging ka ti Holy Ghost, adaging ka di ayat ti Diyos. But you need to know more about it. Verse 20, in that day, ye shall know that I am and my Father, and ye and me, and I in you. Verse 21, he that has my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. Di mang ayat kanyak, ayatan ni Amak. Kuna ni Jesus. And I will love him. Ayatak di mang ayat kanyak. And will manifest myself to him. Amen. O, kitaan nyo, i-manifest na ba'y? Dati sarili na. No talagang accept am jay love na kat ma-in-love ka ni Jesus, i-manifest na jay sarili na. Iparang naking ka. Amen? Verse 22. Dito yung question ni Judas. Lord, how is it? How is it that thou will manifest thyself unto us and not unto the world? Apay ngahan mo ngay manifest si sarili mi jay lubong. Kuna ni Jesus, Jesus answered and said unto him, if a man love me, timang ayat kanyak, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Timang ayat kanyak, isuda timang tungpal ijabilbilin ko, ket ayaten ti ama isuna, ken siya ken ti ama, agbalay kami kanyana. That's the power. Kahit kung explain man na doy, tidak do mga Christian, kasuiter aramidan dahi, isong agtulnugak iti Diyos. Takuna na, timang ayat kini Jesus, uno timang ayat ti Diyos, timang tungpal ti bilbilin na. Iti interpretation na ijay, umununadang agtungpal ti bilbilin ti Diyos, tapno ipakita dang ay ayaten da ti Diyos. Ado ti kasjay ti interpretation na. Even pastors, agtulnog ka, ta ipakita mga ayatom ni Apo Diyos. Tadya agtulnog, iso ti mga ayat iti Diyos. But na-misunderstood na ito yung point. Ti kayat na sa wen, no inayat mo ni Jesus, kat na-receive mo dya love of the Father, tadya nga love, ti mangi-move ken ka, ti mangited ken ka, iti strength to obey His command. Dayto yung abilin hanga di umuno nang agtulnog ka. Tapno ayaten da ka ti Dios, wano maayat mo ti Dios, no. Alam day ayat ti Dios, kat ma-inlove kay ti Dios, kat ti fruit na day sika di ag-obey.
Iso nga the more nga makikita His love for me, nga permi ti ayat na kanyak, the more ti kastak nga agwork for Him, through Him, by Him, and for Him. Amen. So the more nga mawawatak nga He loves me so much, the more nga main inlabak kanyana, and the more nga ag-obeyak kanyana. Wow! That's the power! Iso nga day, haan na nga nang receive pala, kastoy nga knowledge, the love of God, narigat nga ag-obey. Mas ay-ayaten da pa lang tilubong. Tawan kadakwada yung love of the Father, ngam numapno ka ti love of the Father, mas ayatem tiag obey kini Lord than the world. I-prove ko kada kayo 1 John chapter 2 verse 15. Hallelujah. Because the love of God, He overcome na the world. The love of God, hana nga kay kayat itirong. Iso numapno ka ti love of God, madimmatanan ti wrong. Madimmatanan ti worldliness. Iso nga apay nga narigat ka nga gobey because kurang ka iti love of God. So you need to meditate amin nga ayat ti ama kaniyak na receive ko in Christ by the power of the Holy Ghost. If you are a believer, inayatak nga permi-permi, kayatak nga rumang ay. Iso nga nagbalin ni Jesus, nga napanglaw, ta kayat mo bungak-nangak. Kayat mo nasalon-atak, na nasugsugat ni Jesus, tapno sumalon-atak. Kayat mo nga, blessing, tiag work kanyak, na iniislan sa ijay cross, inikat na amin tilunod, inkaro na tilunod for me. Kasi di kastana day, I know because of your love ngay naramid ni Jesus day. So nga kaya-kayat mo nga enjoy yak in workout na. Kat the more nga mawawatam day, the more nga kayat mo tiag obey. So the more nga mawawatak day, kayat ko nga dublin lagi jay nga aramid. Wano pa nag-obey kini Lord, dagiti aramidak tata, kayat kong agdubli. Kas anong atama aramid ko na ito ay kung kunak kini Apo Diyos, I need your wisdom, your power, nga mang i-manifest kanya karagitoy because no tatamamin 40 ka ag-preach, adan to nga tati time nga mamin 80 ak nga ag-preach to 1 month. So now, dati kayan dyan love of God nga ikarga. So ano kurang ka tayo ati Diyos, masasalot ka pan makigimong. Kung kitaan nyo pa kanina, ayatin nyo. Nibagada, agsabat tayo, jay Jollibee, no, kurada ka, nasasapa ka. Because of love, hanon makita di traffic. Oh, you see? Hanon makita di gastusam. Uray nangina, kas lanalaka. Ay, dagi inaram kat kasi ay. Uray brown taglawlaw kasla green amin. Uy, miso di ko nada. Ada di, kuay di agar-aram nga baro. Kat ko namin, abay, ada ka kanayon dita. Kat, ngam na tayo dyan lalaki. Kunak-kunan dyan lalaki. Itata, uray anya mang mangugna nga panang upay. Ay, namingsan pa'y kinaunsilan mi makinimisis chay babae. Apay kayat mo de nga sawan. Tada kumati kayat mi nga i Paris, Madina, di babae. Kat kayat na mutlat ta. Apay kayat mo de kat kastoy di ay. Taayat mi kumadya babae. Dikit-dikit, kwak inbagan kitin di babae, dyan lalaki. Kunan da pastor ngay, nga madida ka kanuta, kastoy ka. Kami nga mo nga na-in love, isong awan, makikita na ngarong. You see, ha? Katin may dyan lalaki. Pastor, kumana, abay,
Abay, ibagbagayo ka no ayang akastuyak. Nang ibaga, kunami kat, inbaga na day babae. Ay iso, inbaga na. When inbaga na, bagbagayo pa kanu, kastuyak kanu. Hindi ko agad kitaan mi daro panahan mo kini nga nasaktan nga magkatawa. Hihihi, ko na nalata. Imbagta nagkatawa. Bis nga ayat mi kanya na diyay, idiam, yung anya nga ron, idi ko nami. Inbaga mi agpaiso na tatay, sungod makitkita mi ngayon, sitwasyon mo. At nulat tala kayo ta ginayat, awan ti mabalin mi. Normal lang ti pastor nga counsel. Kat numadiyo na dyan nga counseling, ituloy. Praise God lata ti ayat niya po Diyos. So min mayat na matlatapi man, ay sus, isang narigat ka counsel ti na in love. Manok, kinang-counselak nita. Babalasang pa'y mo ti kaadwan. Pipiya ti babaruta din gendang yung nababalasang yung milyonary. Agreein ni Mrs. nga magpaiso, bilangan tayo kung tagpaiso. Ada manan ti kwa. Naman ti may sa nga babae manan ito eh. Kita ka gayom na, apay kayat mo rin, nga gayom. Dito yung gamin. Kung kunak ejay pastor tayo, nga tinitrain ko. Madina, raiso na lang tilalakit to lubong. Madik ko na lata yung babae. Ay hapo. Alaalak lang na ito about the message tayo. Ay kasta. Ay talaga nga daya ti kayat mo. Unbeliever na day. Agbarbartak. Agsugalpay. Ken kaya da ka nga tipakan. Kat gelata ti kayat mo. At hangag sasaod yung babae. Hindi ko nagbakasyon yung babae. Hindi after ti manula nga al daw. Di ba nag-asawa na? Anak pa yung ibagbaga kanak. Ay. Kung nakiday. Hanapin nga anong kanyak nga asyak nga pastor na. Na in love nga talaga di. Kaduwami pa yung balay. Nga isupi man di mga asikaso ka na yung ubing nawang kamikat. Binaliwaladak, nagkasar nga hangko ama mo. Kakasete na in love. Itata, in lima-limad da, awan piman day, kunak piman nga pastor nga makasawa kat, awan naupa-upay, hangag digdigos. Kat kunak man in the mighty name of Jesus. Narigat. Kat kunana piman, maawatak gayamon pastor, tiag susoside. Kung kuna day, pastor ka na yan, kat umanay nga han mapagdigdigusan na ito, nagadutin na mipintas dita. Unakat nga mahanga makagdigdigos, ibaga na, isugayang nga agsusoside tila duma, kung kunana. In Jesus' name. Gana na i-deliver. Pero, one time, ada ti sinmangpot di balay. Ay, di kampu pa lang, tawang pa lang di balay midi. Ay, sumangpot kat nga pa'y, nakabag. Kat di bagay nga, bag tilalakay nga na di nga, di abaka. Ayan, nararamid. Itata, abay ngayon may ka, nakakita ti pagtrabahuak. Ayan. Sige. Agyan ka dito, itagkita ka ti pagtrabahuak. Itata, 3 days mo langan kat apay nga, hanga pa nagbibilok ti trabaho na. Masadsadot ijay, kat kunaka, may gaman, something is wrong king ka. Han ka nga talaga umay nga bilok ti trabaho, ada problema. Pudno ka, kunak kanya na kat, agsangitan. Daya gayam, di asawa na. Pakakaasiyon ni asawa na. Namingsan pa'y, pati di lapayag na nga rod, iso nga, pati di lapayag na, hanga makangag-unay, ta tinampik da. So nga narigat, kini Jesus ka may love. Oray bagada, hangka nga makigimong, ay mapanak lata. Laday Amen? Ngam di ay, makaunsilan pa, may pagita, di ba lang, hindi ko agsangit. No kasta na lang, tangay kinayat mon, narigat met nga day advice kon ken ka, love your husband. Respect mo, agawid ka, ket iurnos yun na ita. Yay, ginadbadbaisak. Hindi ko akit na naiayo, min mayat tirupa na, pinabalunan mi, itata, awan mangitulod. Kung sino ngay mangitulod ken ka?
Nakat, uray may sakakot, ado ti awit na. Ado ti naipabalon mo't ijay nga time ta, adamot ti blessing ni Lord. Itata, nalagip ko jay pastor. Nga na jay, adi, awan mo ti mangitulod. Ayaban taman day, pastor, no kaya na nga patitulod ito eh. E din may jay hangag nagdigdigos nga da jay di. Pastor, siya man ti mangitulod ito, ado ti awit na. Aywan kung natin man di pastor, awan na itulod. Siguro ang bababawi di babae ang umawanon, alpas. Nagita ti kwa, isong na in love da ti lubong, narigat na nga maanawa. Isong kinilord tayo nga ma-feel, narigat tayo nga maanawa. Han ka nga matinag, oray negative ti situation. Sige lata, aslaawan makikitam. Amen. So nga kasya, di may love kini Lord, hana makita ti problema. Hura bahaya na base. Amen. Praise John. Praise God. Nakadal kayo mo siguro ijay. Ken, mamati kayong agpaypaysudi ay. Napadas. Malaksig lang di hanga nakapadas. Ngam no tao ka pay lang met, ada. Amen? Amen. Kita nyo na verse 15. Love not the world. Di ayatan ti lubong. Neither the things that are in the world. If any man love the world, anyati ko na, the love of the Father is not in him. Ulit ka, do not love the world, nor the things it offers you. Amen. Anya ayay world nga bagbagan no mapantay verse 16, pride of life, lust of the flesh, and lust of the eyes. Ti bagbagan na ijay nga world. Okay, amen. Itata ko na, for when you love the world, tano ayaten nyo tilubong, you do not have the love of the Father in you. The reason nga titatao main in love that the worldliness, awan jay love of the Father kanyada. So nga rod baliktadon tayo. So nga rod numapno ka ti love of the Father, maawan ti love mo ti world. The reason nga na in love that ti lubong, awan ayat kay Father. Awan ayat ti Diyos kadakwada. So that means nga ron, nga numapno ka ti love of the Father, han mo nga ayatan ti lubong. Iso nga numamingsang kada tayo, oray buwan naging tayo, apay nga tanga adakalatay jay, because the love of the Father, ti saan nga naipunuking ka. Iso nga numapamapno ka ti love of the Father, guraam ti lubong. Amen. Guraam tinainlubungan. Tinainlubungan, iso ti kingdom of Satan. Amen. Okay. May sabay nga verse. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Adati kayat ko dito'y nga ipakita nga may isang characteristic ti love of God. No, basaan tayo, irgite ti chapter 13 verse 4, love is patient and kind, love is not jealous or boastful or proud. Amen. Hanga naapal, isong ano naapal ka, hanga love iti agwo-work. Okay? Or rude, it does not demand its own way. It is not irritable. Nalaka nga mairita. Hanga kasi ti love. And it keeps no record of being wrong. Awan ti imimpen na ipunpen na di puso na nga sakit tinakam. Kita nyo numapno ka ti love of God kat maikaikat amin dagayay. Maikat ta imimpenem nga sakit tinakam. E di mo mayat ti biyak mo. Tada jay ti dalusanakin ka. Hangka nalaka nga mairita. Oh,
Han kapay nga natangsit. Dahil ti kayan ti love of God. Iso nga namapno ka ti love of God, rumwar na gitoy. Kat no rumwar na gitoy, wow, karkaro na ka nga i-promote ni Apo Diyos. Okay, it does not rejoice about injustice. Or rejoice not in iniquity. Hana pagragsakan ti dakes. But rejoices in the truth. But rejoices whenever the truth wins out. Amen? Love bears all things. Kenda dumapay. So that's the love of God. Hana nga kayat tirong. So namapno ka ti love of God, mailisi ka kadagijay nga worldliness. Amen. That's the love of God. That's the power of His love. So we need, last and final nga message, we need to walk in love. Amen. Kailangan nga agbiag tayo, magnatayo iti ayat. Amen. Okay, praise God. Kaya tiyo ba ti magna iti ayat? Kaya tiyo ba ti agbiag ti ayat? When, tapno, hang kayong agbibiyag tigura. Tat agbibiyag tigura, bumakit nga dagos lumakay. Agbiag tayo ti ayat. Kat ito'y 1 John chapter 4, ti pangalaak ijay. Last part. Irugi tayo, verse 7. Ngam, oray diritsum na ito nga basahan, alo dito'y. Kunana, beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Amen? Agin ayat tayo kumati may sakin may sa, pati Diyos ayat, or ti ayat nagapuy ti Diyos. Amen. Kat siya sinuman nga nay anak, iti Diyos, kuna na ijay, anyone who loves, kuna nakiti, is a child of God. Kat am muna ti Diyos. Ti may nga nakayanakan tayo, di naborn again tayo, na anak tayo di ayat ti Diyos. Na anak tayo di spirit of love. Amen. Iso nga, han ka lang nga adaan ti ayat, na anak ka iti ayat. Your spirit as a born again believer is a spirit of love. Amen? Okay, verse 8. But anyone who does not love does not know God. For God is love. So we need to walk in love. We need to live in love. So, kita nyo, ngamti mo na, amuam day ayat na king ka. Amen? That's the first priority, amuam day ayat na king ka. Amen? Praise God. Kat numaamuam day ayat na king ka, ag-change ka. Amen, maaramid mo jay, papaaramid na. Hallelujah. That's the power of His love. Kat intuno, na amuam dayat na kat agworking ka, mainlove kamot ka ni Apo Diyos. Kat, no mainlove ka iti Diyos, mabalinmat nga usaram, nga agbiag dito'y earth. So, dajay, iso nga no, maamuam ti love na king ka, ma-in-love ka. Iso nga, si kaya makapag-obey. Han mo makita ti negative things. So, mo yun, no, na-in-love kayo kani Apo Diyos, kat umay kayo dito, adatihan nyo kayat nga, in may nakigimong, love sana di ay. Hana ka magpapalay jay, adagamin jay, madik jay, awan ti kas jay na. Takitaan nyo din, bagak tatay nga na-in love, nga babalasang. Uray matultulit diya kalsada ti bartek na diya lalaki no na in love da kat awan nga handa nga makita di matultulit diya kalsada. Yes! Uray bagak matultulit diya kalsada apay kahit mo din nag-asawa kayo kat han mo pa nga maiyog dito ikwa. Nakita tupay dito
Kunak piman idiya, nga talaga, idi. Nakita ko pa kat agri-read ti kudil na dahi tati kainom na. Kat, awan lata. Nagkasarda lata. Hindi nagkasarda, pipiata, daak mat kiti ijayan. Narikas la narigat nga i-declare ang man niya nga i-declare. Idinalpas, nakalpasan nga nag-asawa, tami dumay kukuyog naman, nga pan makigimong di balasang kinbaruda. Ngam dinalpasan nga nag-asawa, di awisenan, madin de lalakin. Nag-asawa dan eh. Nalpasan nga nag-asawan, madin de lalaki, idi pa na panakigimong di babae, medyo naladaw basit nga na-dismiss na di service, di agawid, inalan di lalaki di Biblia, nakat inpurwak di lalaki di Bible. Mamanya ngay, na in love, isong hanalata makikita diyay. Kasjay ti ayat. So nga kayo, no talaga napno kayo ti ayat, kapiman nga dyan negative ti kikitaan niyo, the love of God. So nga bilibak ka na dyan nga na in love. Anda makita nga talaga. So, ostubi man de kunan de bulagan nga talaga. Malagi ko manen. Okay, iulit ko na ta. Uri nang nagyo na ito yung istorya. Hindi mamapanak iti DCNL, iti radio, iti San Fernando City, nag-agbo-broadcast si Jai, nag-agbo-preach the Word of God, naglugan aktibas. Tawan pa iti service ko at that time. At naglugan aktibas iti Bagyo. Kaya tadakti medyo sang-sango basit, nga madata agis istorya iti likod. Ket kasanungay ting kasam nga nag-aram kini asawam ket bulag kamot kung nanday may sa ket ti may sa nga kasak akit nakaisistoryak idi madlaw ko nga nasingpet akit inaram ko ket kinayat dakmet kung nanday may sa bulag ket si kangay met ta bulag kamot laeng met nagkuyog da duwa nga bulag kas anungay nga rudmet nga inayat mo ni asawam ketan mo met nga makita an mo aya nga ammo nga love is blind. Kuna niya nga isa. Pati nga rin driver katawa kami amin. Tanapipigsa day kasada nga gistorya. Love is blind ka no. Iso nga urehan na nga nakita. Inayatnan. Iso nga tinadumapat yun na dyan. Love is blind. Han mo kanong akit kitaan nun. Ta ijay puso kanumet, kanga jay mata, ti mausar. Nalaing da jay mat nga bulag. Ngamada ka na kayon, okay. Hanga day topic tayo, baka kiti isumanan ti ma-re-register na kita. Kitaan nyo ata, baka rumbar kayo manangkat na kita. Then, ustuhin man din, baga ni pastor, love is blind. So, biman dyan, uray tipakan na nga na dyan, ustupi man. Abay nga panay amin na dyan, the love of God, the number one, nga amunyo. Ay ayatan na kayo ti Diyos. When tap numalihan man nga dyan, ti istoryayo di taruhar. Oh, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. Verse 8, the dyan. Verse 9, and this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Tapno agbiag tayo kanya na, katno agbiag tayo kanya na, agbiag tayo jay ayat na. Verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Iso ti pakapakawanan ti basol. Amen. Verse 11, beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So we need to walk in love. We need to live in love. Ulita kang, ti alaam nga muna na the love of God for you. Het, in term of mapno kay jay nga revelation, iti ayat ti Diyos, maayat mo ti padam a tao kaspa ng ayat na kingka. Jay ayat na kingka, iso ti pang ayat mo. So nga, no siyak no adarag na pakasaktak nga tao, wano kaslahang ko maayat, dajay ti i-meditate ko, Lord, madida ito ya.
Permiti ayat mo kaniya, kuraya dumat dagiti nagkurkurangak, kat nilinisam dagijay, ket sikalat tamat nga Diyos, ti mangitultuloy, nga mangipakpakita, ti kina Diyos mo kasayat kaniya, dahi nga ayat mo, i-manifest mo kaniya, ta isuto usarak nga mang pakawan, mang ayat ijay nga tao, kasjay. Kasi di ka sana, ket once nga go-operate kayo jay, pati dagito'y healing ngay, the more nga maumay kanya ka mapmapnua kijay, the more nga kayat ko nga maagasan ti tao. Gana nga insuro na kanya kano ag-cast out ka, haan nga jay tao ti inayon mo nga paki-cast out ko na jay Holy Ghost. Aniya ti kasanang inayon jay tao ngay. Dadi gayam no ag-cast out tayo, nga haan tayo nga mapno ti ayat ti jay tao. Gaputa mo nga da ugali na nga madmadi, tono ag-cast out ka. In the mighty name of Jesus, pumanaw ka nga demonyo kung kunam nga agpaiso, ng pati jay tao, kaungunget mo. Kaso nakarigan, in the mighty name of Jesus, si ka nga demonyo, pumanaw ka. Kung kunam ijay kat, tang gaming agmid-meditit na ito nga tao nga, kaslakas jay. Adu tihan nga mahila ni jay because jay tao ti ayan di kwa. Kat mabingsan pa'y kinas out mo kasi pagka nasukir jay tao. In the mighty name of Jesus, kang demonyo nga nasukir, pumalaw ka. Ngam ti kadi adda jay unag mo, si ka nga tao nasukir ka. Imbag ta hangatin maray jay tao, ta isunat nasukir. Kunari apo Diyos ka na yan, kailangan nga di spirit nga talaga nga ti dilam, ti kasaum ket ti demonyo ti ungtam, hano inaynayon jay tao. Ayo, ang ko maarami dyan nagrigat nga ilasin jay tao kenda jay espiritu. Tinangaramid ka niya nga ako medyo mailasing ko basit na labog ka. Permiti ayat mo, Apo Diyos, ito'y tao, jay demonyo, ti kabusbusor mo, jay biyag na, isong arayay. Amen? Tadya spirit nga talaga, ti katungtungam, ti kasautam, hangad jay tao. So the more nga maumay di ay, the more nga ado ti healing, ado ti miracle nga aramidan ni Lord ito'y church. Hallelujah. Because the love of God the kas out. The love kat mapmapnuka ti asi. Haan nga naunget ka nga kas out nga agpaisong ang pati diya tao ka ang unget mo. Ada pa idia ti ugalik no amingsan nga intun kwa in kas out mo day rekrik na intun kwa na agasan intun manan kwa adamanan kinas out mo intun kwa adamanan kasla mauma in the mighty name of Jesus no kunamon kat malukatan ti panunot na nauma kali abay nga may re-reveal ka dyan nga he is healed kakasjay yun hagijay inuton the love of God nga linlinisan lagi iso nga nagmayat. Ili mapno kami ti ayat latak ni Mrs. Sige lata uray do ti pagpagnaan mi mapno kami ti ayat. Ingga nang mauawanan dagijay uray basit lang riri kas kada kwa ingga madimdimulis nga madimdimulis. Amen. Mumayat ti relationship ti agasawa no jay love of God ti agandar. Amen. Hallelujah kastaha ti love of God. And then, natalak ka pa'y kanya na nga handa ka baybayan. Agtalak ka kanya na nga i-manifest na di kina Diyos na. So, ito na ito yung mensahe. Alahaan nyo, munununa, the love of God. Patsin nyo, nga inayat na kayo in Christ, kat nung naawat yun ni Jesus, adan jay love na iti unag. I-meditate yun na lang no kasano ka unag, kalawa, kaatidog, kanghato ti ayat na kada kayo. Kat the more nga i-reveal ti Holy Ghost kada kayo di ay, the more kayong ag-change. Kat na the more kayong ag-change, the more nga ma-inlove kayo ken ni Lord. Kat da jay hanyo makitan tun dagiti problema. No na-inlove kayo ken ni Lord. Han nga da jay maupupay kata, kaslawang ko kwartam,
Han mo makita rin ay, no na in love ka kini Lord. Ado ti sumanao, han mo makita rin ay, no na in love ka. Kalangaro na dyan, bababae nga na dyan ako na. Ora ado sumanao, ora ado agungungat, handa makikita. Kaslada na bubulag. Basta direct na dalat at mga habak. Ngam kinilod ko mga may apply. Isungahan nyo ang kitaan na gini problema nyo. Jay love of God, kitaan nyo. Di marikrik na yung kat jay love of God. Madamdama agub-ubay kayo lata di bagbaga ni Lord. Dajay gayam timang ipan kada kayo madamdama rumangrang ay kayo hanyo mapupuutan. Madimdimulis gayam na gini works iti enemy jay life you. And then umapmapno kayo ti ayat. Makapagbiag kayo matanan dito iti pada yung nga tao. May apply you jay love of God. That's the power of it. So, mabalin nga isuda jay ti kararag tayo tata. Tumakder tayo. Hallelujah. Oh, praise God. No, hanyo pa nga na-receive ni Jesus as your Lord and Savior. Hanyo pa nga na-receive the love of God. Ti ayat pa lang ni Lord, kada kayo nga saan nga lang receive ka ni Jesus, aday jerwar. Isong atata, kailangan nyo pastrakan ni Jesus kin ti Holy Ghost, tapno sumurak kay love of God ija heart you. Today ito nga artar call, this is not healing iti physical, healing ijay soul. Nga resiban nyo ija love of God. Kati ayan ti love of God adakin ni Jesus. No ti family you kat apay nga magulo. Kurang ti love of God. Apay nga han mo nga kaya ti mang forgive. Kadagiti ng pasakit ken ka. Kurang ka ti love of God. Apay nga narigat kang ag-obey ken ni Lord. Kurang ka ti love of God. So now is the time. Ngano in my karitoy, this message is for you. No pay para aming karitoy ay. I invite you to accept the love of God in Christ in your heart. Ibagayo, kani Apo Diyos nga kailangan nyo, day ayat na kada kayo in Christ. Kat dawatin nyo nga sumrak, awatin nyo ni Kristo, day puso yo. Tapno ag-work kay love of God kada kayo. And receive the love of God in your heart by receiving Jesus Christ. Repent now, kadagijay, Nabasbaso, bueno, i-reject yun, tilubong i-biyag yun, i-receive you the love of God. Because permit ayat ni Apo Diyos kada kayo nga kayat na may salakan kayo, hana kayat nga madadaal kayo. So nga kailangan i-receive yun ni Jesus, ta aming nga ayat ti Diyos kada kayo adakin ni Jesus Christ. Kat no receive yun ni Jesus, i-jay heart you Holy Ghost, ti sumrak kada kayo. Kat umay kada kayo, daday nga ayat, namang chains kada kayo. So ibagayo na ito'y kini Jesus. Awatin nyo ni Jesus iti puso yun. Kitagbabawi kayo kada ibasbasol, dawatin nyo di pamakawan na kada kayo. Katawatin nyo isunay iti puso yun. Surutan nyo na ito'y kararag. Apo Jesus, Apo Jesus, mamati akin ka, mamati akin ka, sikati anak ti Diyos, sikati anak ti Diyos, ngainted na, ngainted na, para kanya, gaputi ayat na. gaputi ayat na. Awatan ka Jesus, Awatan ka Jesus, tamamati ak, tamamati ak, ngay ayatan dak, ngay ayatan da, natay kay jay cross, natay kay jay cross, kat nagungar ka, kat nagungar ka, inted mo ti biyag mo kanya, inted mo itibiyag mo kanya, ti daram, tidaram, nga nag-ayos si jay cross, nga nag-ayos si jay ngay so ti cross, bayad, nga iso ti basbasol ko. tibasbas, Manipot at la, manipot, Apo Jesus, Apo Jesus, awatan ka dito'y puso, awatan ka dito'y awatan puso, ti ayat ti Ama, awatak ti ayat nga ti dakin Ama, ka, nga dakin, linisan dak, linisan, kariso aming nga basbaso, kadagito so amin nga kat sumrak ka kanya, kat sumrak babaan ka ti Espiritu. babaan ti Espiritu. Salamat, Salamat Jesus. Jesus.